دما خوش ببینرین هجا ایرو دوی آدار 2021 جه روشان روژه سیشمی بویر او گشتن هری سرکی و هری بالکش ین کل سرانسری جهانی رو دانمی حول بدن دناوا 20 دقیقه و چند جهانی دجوره پیشکش بکن. بله چارکتن دما خوش ببینرین هجا به عدالتی و زخت فاشیسم AKP یا لدیجی HDP ایدی راستی برتکان هات 107 پارلمانترین مجلس نونران یا دولتین یک بین آمریکایی لدیجی هولدان اردوغان یم بیدن کرنا مخالفت برتک نشاندان او ج ریوبریا ولاد جو بایدن خواستن کو بیدنگیا خو راک او ایدی بیدن نمینه پارلمانترین پارتیا دموکرات او کمار پاریس ین آمریکا کودنا وانده گلک آلوزی و آستانگی هن لسر مجارا زختا لسر ترکیه خودی همان فکرینه جبرویه که نامه جو وزیری کاری در و ولاد آنتونی بلینکن رشاندن او خواستن زختین لسر انقره بیگ بینه. پولیتیکاین فاشیزم AKP ین لدجی مخالفین ترکیه و تایبت پارتیا دموکراتیک آگلان HDP دقات آناف دولتی ده راستی برتکانتی. برتک جالیه دنیا جهانی ج دولتین یک بوین امریکای درکد. تبینا کوکی ناورا پارتیا دموکرات و پارتیا کمار پاریزان دجی لآلیان دمجار اپریکانینا زختان لسر ترکیه ده خودی همان فکرینه. 107 پارلمانترین دموکرات و کمار پاریزان یند مجلسان نونران ده جبر زختین فاشیسم AKP یا لسر مخالفان نامه یک وزیر کاری در و انتونی بلینکن را نویساند. نامه کو 26 اثباتی هاتیا نویساندن دو هجرای گشتیره هات اشکره کرن. دنامه ده پیشنیارین جبو پولیتیکای روبریا جو بایدن یا به ترکیه رجی هاتن کرن. پارلمانتران اشارت به درخستن آستانگیین سروک کمار ترکیه اردوغان یند پولیتیکای واشنطن را کرن. دنامه ده پارلمانتران فکارین خواهین لسر جبر بین پیکرین مافی مروان به هزبونا دوزگریه و زختین لسر مخالفه آنیازمه. دناوا کسی نام شاندنه ده سروک کمیسیونا کاری در ویه دموکراتان ده مجلسانون هرانده گیوگوری میکس و برپرسی بلندیش کمار پاریزان مایک میکل هنه. نه ثبات جی 5 و 4 سناتورین پارتیا کمار پاریز و دموکراتان جبو سروک جو بایدن نامه یک شانده بو. و جه دخواست کرو بو کش بو پاراستنا مافی مروان لترکیه زخته لرژیم اردوغان بکه. Amerika ile ortak menfaatlerimizin görüş ayrılıklarımızdan çok daha fazla olduğu inancındayız. سروکماری ترکیه اردوغان هر چقاسی دا آخافتنا خویا بیستی ثبات ده دا خوازا خورد هفکاریا خویا بدولتین یک بوین امریکایی را کرده بجی لی خورد کرنا تیکلین خویم روسیایی را دومینه. مجار افکاریا امریکایا سوریه و هزین سوریه دموکراتیک قصده را و کرینا ترکیه پرگالا پاراستنه یا از 400 روسی و که خالین حری بنا کوک یدنا برا آلیان ده تینه دیدن. خلکی ارمنستان بینکفتنا خواه یا لحرما قرباق یا چیایی ناپجرن او یک جه دهیله هر روزا کو درباز به هر سال دیشی سروک وزیر پاشینیان کو وک صدم بینکفتن تی نشاندان زیده به لپایتخت ایروان آلیگرین پاشینیان او دجبرین و به دو چارکین گرسی داکتن قادان به ده هزاران کولانین ایروان به سلوگانان هجاندن پاشینیان گود گر مخالفت هنک شرطان قبول بکه او هرن هل بجارتنا پیش وقت. لأرمنستان اتمسفيرا آلوز یا ولایت قدکیم نابه ده پایتخت ایریوانی دخوا پیشاندرین گرسهی پیک هاتن لآلیه کی آلیگرین سرک وزیر نیکول پاشینیان و لآلیه دنجی مخالف. جالاکیا یکم لسر بانگا نیکول پاشینیان به وسیله سالوگرا تبساندنا چالاکین شرمزار کرنه ین یکی آدارا 2008 ده پیک هات. پیشینیان گود میتینگا لسر بانگاوی پیک هاتی ده آخوی اوها گود. گر مخالف هنک شرطان قبول بکه اوه بپجرینا گو هل بجارتنا پیش وقت پیک وره. پاشینیان دیار کرد گو گر هنک کوم لپارلمان استیفا بکن و لجه وان کومندن ورن دیار کرن و به یکیج داخوازی را لبر هل بجارتنا پیش وقت بگره.
پاشنیان یه لقادکه ایریوانی آنی زمان گو اوی بچن هل بجارتنه اوی ببینن گو گل که دخوازه. لعالی دن مخالف دی استیفا کرنا سرک وزیر ولات پاشنیان ده با اصرارن. ارمنستان گو خودی 3 میلیون نشجیه یا جی سال 2018 و دبن ریو بریان نیکول پاشنیان ده یا پشتی ارتش دخوازه استیفا پاشنیان کر سرک وزیر ولات او یک بدربه بناف کر و بانک لعالی گرین خو کر گو دا کفن قدان. پشتی شر لهرما قرباخ آچیایی و پیدا لولات آلوزی زیده بویا و برتکن لدجی سرک وزیر گهشتی آستا هری جور. جوه دمه و مخالف لدجی پاشنیان خو پیشاندانان لدار دخن و داخوازه استیفا آوی دکن. دوجی کمک جو مخالفان ایریشی آواهی حکومتی کربو. بلی حرب ارمنستان هم دوام بکن پیمان هفکاریا برفره یا دنابر ارمنستان و یکیتیا اوروپای ده که 2017 هاتبو امضا کرن به آوایک فرمی کتمریتی. تاوی زختین زیده ین مخالفان لدجی سرک وزیر نیکول پاشینیان یا جبر بین کفتنا لحریماتچایی یا قرباقی گاوک گرینگ هات آویتن. دنابر ارمنستان و یکیتیا اوروپای ده دواری سیاسی و آبوری ده لحف کرنک بیگ هات. پیمانا نابر آلیان کو 2017 هاتبو امضا کرن با آوایک فرمی دوکت مریتی. مجارین پیمانه جی سردستی قانون مافی مروفان در فتین کار پاراستنا جواکی هاوردور پرورده و کلک خالین دندگیرن آواخوام. ریخستنا هفکاری و اولکاری یا اوروپا آگید جبو چارسریا پرزیریکا لحرما قرباق یا چیایی جی اشارت به کما مینسک یا حاته کرن. برپرسی بلندی پولیتیکای پاراسن و کاری در یکیتیا اوروپای جوزیف بورل جی راگهاند کو به کتنا مریت یا پیمانی را دناو ارمنستان در نشانه که خورد یا رفرمی تیدیتن. بورل دیار کرد که به پیمانی را و ایریوان گلک زوریان در باز بکن. 2018, and I think it's a timely discussion as we are. لجل مترسيا خليا لسر بمليونان مروفين ليمن جلك ولاتان آليكاريا كي تيرنكر جبو يمني دست نشان كرنا نتوين يجبوي نرازيبون لهمبري ويا كي نشان دا سكرتاري گشتي نتوين يجبوي أنطونيو غوتيريز قوت قوتيرنا آليكاريا جبو يمني تیواتیا فرسکرنا مرنه وزیر کاری دروی دولتین یکبوین آمریکا جی دیار کرد که ایریشا حوسیان یا لسر عربستان سعودی تن روشاحی زحمت ترد که او بانک راوستاندنا ایریشان کرد. لیمن گوجهاوینا 2014 و شر نافخویی لهایی جی 3 میلیون مروفن لید مینن پیوستیا 16 میلیونی با آلیکاریا خوارنی هیا. لگوری نتوان یک بویی اگر فونا نزید 4 میلیون دلاری نیه کم کرن ده کشینا ایسال آلوی ولاتی یا لدجی برچیبونه وی بسر نکوه. نتوان یک بویی هشیاری دا گون نگهاندن آلیکاریا مرووی یا جی کمانی آلیکاریه وی ورواتیا فرس کرنا مرنه لسر یمنیان. لدجی کریزا برچیبونه یا لیمنی به پیشنگتیا سکرتر گشتی نتوان یک بویی آنتونیو گوترس کنفرانس که هاته لدارخستن لیبل انجام جی کنفرانس تیر کرنه بو. گوترس پشتی کنفرانس دا خویان یک دا چاپمنیه و دیار کرگو ولاتین پشدار تنی سوزش بو 1.7 میلیارد دلاری یا آلیکاریه دان. او یک جی لگوری آلیکاریا گو سالین 2019 و 2020 هاتیه داین گلکی کیما. لگوری نتوان یک بوی جبو تکوشینا لدجی مطرسیه خلای پیوستی به هیا گو حتا داویا سالی هری کم 3 میلیارد و 805 میلیون دلار آلیکاری بداین. لیمن ده حال حاضر ده جبر روشا گونیزی خلای یا 50,000 کس جیان خوش دستدن و هاتا راگاندن گو بتایبتی لهر من شر روشگرانه. ده داخویانی ده هاتا راگاندن گو به میلیونان جنو زاروکن لیمنی
برنگکی بهوی پیوستیا خو به آلیکاری هیا او هشیاری هات داین گو برین آلیکاری تیواتا فرس کرن امرنه گوترس بانک الالین شرجی کرو گوت شرنا به چرسری توی روشا آلوز یالو والت شر هیجی بهامود جواریا خود دوما وزیر کار درویه امریکای آنتونیو بلینکن جی دو کنفرانس دا آخوی و اشارت براوستاند نشریل والت کر. بلینکن گوت ارتشا یمن و عربستان سعودی در راوستاند نشر دا ببریارن. ام پشتیوانیا پیواجویا نتوین یک بویی اونو نرن وی تایبت بی یمنی مارتن گریفیس دکن. امریکا جبو آلیکاری بگهج هرمی 12 سبات حوسی جی لیسته تروری درخست بو. جوی روژی و حوسیان ایریشن خواهین لسر سعودی زیده کرنا. وزارت پاراستن یا دولت نیوین آمریکای دیمن ایرشا هیزین ایران یا لدجی لشکرین ویگین لعراقی وشاند. هشت چلیا 2020 ایرانی جبوت الهلدانا کشتنا فرماندار فیلقا قدس قاسم سلیمانی ایریش بارکین آمریکایین لبنگهن این الاسدین لانباری کرد. تاوی انبار ایریشی بارگه که سربازین هف پیمانی لنیزی بالا فرخانیا ناو دولتی یا لحولیری کربون. پشتی درباز بونا نیزی که 14 ماهان ده سروی بویری را آمریکای دیمنی پیکی ین ایریشا موشکی ایرانی بو وان بارگه هم بلاف کرد. ده دیمنان ده دیار دبه کو چند موشکین به بارگه دیکوین. ویدیو جالیه وزارت پاراستنی یا آمریکای پنتاگونی و هات بلاف کرن. ده ایریشی ده تلشکرین آمریکی دوی ایریشی ده نهات بون کشتن. فرمانداری لشکری روشلات ناوین یه دولتین یک بوین آمریکای جنرال کنت ماکنزی چه چاپمن یا ولات را راگاند کو وی دمی وان خواج ایریشی را آمده کربو. ده دما ایریشی ده لبارگه 105 لشکر او 30 بالفر او هلیکوپتر هبون. لیبریا ایریشی 2000 لشکر لوربون. سالک دسر پیمانا آشتی یا دنابر آمریکا و طالبانی را درباز بو پیمانا کو و آشتی و آرامی لافغانستان پیک آنیبان قط نلگوری دهات پلان کرن بو سالک درباز بو لینه آشتی پیک هات نجی تقین او کشتن لحرمی کن بو دناوا ویدا ماهاتی دیار کرن ده زیده 30,000 کس هاتن کشتن او نیزی 6,000 کس جبرین دار بون فکرین لسر چارانوسا پیمانی جی جدمی او جدما هاتی راگاندن او حتنها ایدید آستا هری جورده یا. جبول سروی آخی آشتی پیکوره بریان هابو ساله که پیمانک آشتی دنابره دولتین یک بوین امریکا و طالبانی ده حتی امزه کرن. ده پیمانا گو بستونه حسابات 2020 لپای تخت دو حیا قطری حتی امزه کرن ده گلک سوزن کو آرامی لحرم پیکوره حتن دایین. توی سالک درباس بو 5,000 گرتین طالبانی و 1000 حکومت افغانستانی سربست هاتن بردان. لی به واجوی آشتیه لگوری دهات پلان کرن پیک نهات. دولتین یک بویین امریکایی لشکرین خو حتی آستا که زیده جوالید وکشاند. لی افغاف تفده نگاری تندی، ایریج، تقین و کشتنان لولات کن بگن. لگوری مسیونا آلیکاریا نتوین یک بویل افغانستانی دناوا سالا درباس بوییده 3,035 کس مرن و 5,785 کس جی بریندار بونه. طالبانا کو پیمان به دیروکی بنافته که دخوازه پیمان پیک وره و گریدانا خویا به پیمان را تی نظمه. طالبانا کو تکلیه خو قاعده رد کجی به فکاره کو سروک دولت یک بوین امریکای جو بایدن ج پیمان فکره. جدا خویانی رهبری امریکا جتی خویا کرن کو افکارین طالبانی دو جهه خودنه. وزیر پاراستنی دولت یک بوین امریکای لوید اوستن د خویانی خویال سر مجارده راگهاند بو کل ولات هینا تندی زیده. اوستن گوت و امریکا جبو وکشین الافغانستانی لزنکه. دنرین حکومت افغانستانی ده پیمان الدوحای یادنا برا امریکا و طالبانی ده زیان گهاندیوان. شانده طالبانی کوشش چله دست به دانستاندنین به ولات انجیران رگری 26 همان مهه سردانین خور را وستانده بو. پشتی نیزی مهه که شانده 22 سبات جار کدن دست به دانستاندنان کرد.
طالبان ji bo domandina vê pêvajoyê daxwaza serbestberdana 7500 girtiyên xwe û rakirina navê pêşengên xwe di nava lîsteyên reş de dike. Hikûmeta Efganistanê ku şertê yekem red kir ji bo daxwaza duyemîn jî tu daxuyaniyeke fermî nedaye. Niha çarenûsa peymana navbera aliyan de girêdayî polîtîkayên Amerîkayê ye. Li Bakurê Rojavayê Nîjeryayê di 26 Sibatê de êrişî ciheka mayîna xwendevanan înkeç hatibû kirin û bi sedan kes hatibûn revandin, ev kesên ku hatibûn revandin serbest hatin berdan. Li cihê mayîna xwendevanan ya ji li Jangabayê ya bi sedan keç lê ji aliyê kesên çekdar ve rastî êrişî hatibûn. Waliyê Eyaleta Zambafarê Dr. Bello Matawella diyar kir ku zarokên keç îro hatine berdan û tendurustiya wan baş e. Matawella got li dibistanê 279 zarokên keç hatibûn revandin û hemû jî niha li ba me ne. Di sê mehên dawiyê de li Bakurê Rojavayê welat 4 caran êrişî dibistanê hatibû kirin. Di Sibatê de 42 zarok li eyaleta Nîjerê hatibûn revandin û di meha kanûnê de jî li eyaleta Katsinayê 300 zarokên Kur hatibûn revandin. Gulana 2020 koma krîzê ya navneteweyî bi raporekê weşandibûn û diyar kiribûn ku ji bo sala 2011 û heta niha 8000 kes mirine û 200,000 kes jî dev ji cihêwarî xwe berdane. Ev çete teknîyeke xurt bi çeteyên Boko Haramê re hene. Dema ku li eyaleta Katsinayê 344 xwendekar hatibûn revandin, van koman roleke serekeleyî istibûn. Piştî müzakereyên di navbera çete û rayadaran de ev kes hatibûn berdan. Belê piştî Yekîtiya Ewropayê niha jî dewletên Yekbûyên Amerîkayê nerazîbûnên xwe ya ji ber girtina lîderê muxalîfiya Rûsyê Alexey Navalny nîşan dide, rêveberiya Biden xwe amade dike da ku hefteya bê li dijî Moskowayê cezayên nû ragihîne. Li gorî nûçe ku tora CNN Spartê Duçevkanîn ji asta jûriya rêveberiya Biden wê Washington li ser mijara Navalny zextan li Rûsyayê bike. Di nûçeyê de hatiye gotin, ji pêvajoya jehrdana Navalny heta girtina wê wê ceza li ser Rûsyayê ferz bike. Rêveberan diyar kirin ku wê ceza bi koordîneya bi Yekîtiya Ewropayê re di nava hefteya bê de pêk were. Ev helwesta Biden wê nîşaneya polîtîkayên wê ya di mijara Rûsyayê de jî diyar bike. Her wiha tê gotin bi îdaya di dema helbijartinê de ji Rûsyê êrişî sîber li ser Amerîkayê pêk hatiye wê cezayên cuda pêk werin. Serokê muxalîfan Alexey Navalny hevdeyî çile piştî dermankirina xwe ya li Almanyayê vegeriya welat hatibû girtin. Navalny yê ku ji wê rojê ve her li ser riya dadgehê ye duyê Sibatê nêzî 3 sal cezayê girtîgehê lê hatibû birîn. Nebarîna baranê û zuhabûna hewayê rewşeke jiyaniya xistiye metirsiyê li herêma Vorkutaya Rûsyayê êdî avahî giştî bûne qeşam. Li herêma bajarê Severanya û Vorkutayê avahiya ku hatibû valakirin di nava qeşayê de maye. Qeşeya ku derî pencere pêçayî sermaya heyî dide nîşandan. Lê ev cihê ku tê dîtin beriya niha bi hezaran kes lê dima. Lê niha ev herêm weke şikevteka qeşayê lê hatiye. Di hundirê avahiyê de jî heman qeşa heye. Merdîwen û derê jî di nava qeşayê de mane. 1940 ev herêm ji ber dewlemendiya Kumirê şêniyan berê xwe dabû herêmê û ev bajar avakiribûn. Piştî 1990 rêjeya Kumirê kêm bû vê carî welatiyan dest bi koçberiyê ji herêmê kiribûn. 25 Sibata 2016 piştî cihên Kumirê dest bi karkirin û bi dehan karkeran jiyana xwe ji dest da vê carê navenda Kumirê bi carekê de hate girtin. Li gorî daneyan li herêmê niha nêzî 8000 kes hene. Lê koçberiya ji herêmê didome û ev yek dibe sedema ku bajar vale bibe. İsal ji bo xelata Nobelê aştiyê ji Donald Trump heta gêrê Tamborg ji serokê Rûsya û Belarûsê yên muxalif heta serokên jiyana reşkan girînge zêdeyî 300 kes hatine diyarkirin. İsal ji bo xelata aştiyê ya Nobelê 329 kes û sazî û rêkxistin hatine destnîşankirin. Li gorî daxuyaniya Enstitûya Nobelê ya li Osloyê
ویا ای سال وی 234 کس و 95 سازی جبو خلاتا آشتی نامزد هاتن نشاندان. ناوی کسین هاتنه پیشنیاز کرن و شرطی بجی خلاتگرین بری دکارن پروفسورین زانینگاهان پارلمانتر و وزیرین ولاتان کو جبو خلات پیشنیاز کرنه اشکره بکن. حتی نها ریتخستنا تندرستی یا جهانی اتفاق آشتی و گلک ریتخستنین دنجی هاتنه پیشنیاز کرن. تفگرا جانا رشکان گرینگ یا کل دشی نجات پرستیگی دا کتبون قادان جی هاتنه پیشنیاز کرن. سروک بری دولتین یک بوین آمریکای دونالد ترامپ و زاوی وی جرارد کوشنر جی هاتنه پیشنیاز کرن. گرارد تامبورگ 18 سالیا کو لدیجی گرماهی گلوبال تید کوشه مخالفین روسی الکسی ناوالنی و سروکا جن آبناوی ساوتلانا تیکانکوفیا یا کو لبلاروسی بو نامزد و پشتر نچارمو بو جوالات بترکینه جی ویک نامزد هاتنه پیشنیاز کرن. Welcome to the Nobel Prize Ceremony 2020, a year that will go down in Nobel history as an exception due to COVID, of course. بربینرین هجا بویا رو گشتن این هری سرکه محاول دا دنوا 20 دقیقه نوچین جانی دجواره پیشکش بکن حتی روزا پیشمی جاره کردن ورین پیشی آور ببینن دنوا خیر و خوشیده ارشاد وقت آر بریم.